Kajing kublay yapi iway pa iway. Haga kerteng kabatiang tam kajong try Jisu. Uba ka revival kalasyong teli hau. Itiman basan Sherman. Kublay shibun. Yaki kentian jong kajing pedang sobha. Bat ki kentian jong kajing iet. Kabapila bu nakabenta jonga. Kinong syarai baro hapo jong ka balang ka jong pihan ya khat habo. Kitkot jong ka komiti balang. Kilong pa, kilong kmi. Kiparlok samla kiba iet ki jonga. Batru ki hap kibaret. Ladadon. Ngakemen shikat day banyo ya kan kapor. Bat kublay shibun ya ka balang khat habo. Nakabanta jong kaneka pulpit kapapila ay hanga kaneka sngi banyalam ya pisya katwe mayan kabajiliw jong kaktian kajong blay ngawan ra ya kajong kublay naka yeng kasem kajonga ilok bat arngut kikun ngia don ringkat hangan kajing seng way pat ikun idon sayeng kumju ru na ihap bat ukun ruit nang ne nami mentudu kabangia don rengkat hakan gajing seng ngawan ra e gajing kublay de ka pastorat kabangi don ka balang umket ka pastorat umket ka distrik umket hooy naka ribhoy mingi presbytery kumjuru naka ribhoy presbyterian synod rengkat bat gajing duay ngitip e ka balang gajong pihan ya taladbo kalau gaway na kibalang kibakmat bat ngadway bapindang yaylong kajabing kabayay perkat pindang yaylong kakti kabatray kakejat kabayat bat kadonut kabas ngutu ya kajing dawa jong ka mission kajong try Jisu hasla jong kanika kendo bat ngadway ru ya kanika way bakatakalong baka balang gajong pihang ne that labo kanlong kabalang kabadon ya kabor kajong umensiam kata kalong kajing duai kaberi kajonga nakabenta jong pi kakubor kabau bulay ulabu hakadonut kajonga nakabenta jogane kajing seng hakane kandok pai jong kane ka sngi kalong ka revival jong kajing itu kajing tip kajing mat bat kajing shem yau Jisu Christ ka revival jong kajing itu kajing tip kajing mat bat kajing shem yau Jisu Christ kane kadai kajing don kajong Chris hapo jongi kabanlong kabor kabanlong kajing la kabanlong kajing penkubor kabanlong kajing klan kajing shlur kabanlong kajing scam kabanlong kajing suspa kajing penlait lut kajing map yangi hooy kabanlong kajakari kajing tengan kajing jatai kabanlong kajing kemen kajing hun bat kajing suk kat notam kabanlong kajing tau temai bat kajing teipat ya ki e baro kum kan nongrim nakaktian kajong blay tongin pule ka shiti kajong pol Syakip Filipi kalanong kabalay bat kat khot kabashipo Filipi kalanong kabalay bat kat khot kabashipo kabau bol u apostol u ongkumne bangan itu yau bat ya kabor kajing mipat jong u bangan yo itu yau bat yakabor kajing mipat jong
tongin yan wai. Blay, to da shim no mame, ya ka kapor, kabangidan. Shim yalau jong syakri, ubariat ujong na. Shim ya ka donut ka jong, ka longer niyang ka jong. Shim yau telit ujong, ya ka jeng im ka jong, barok kawai. Terang bat ni seliang hagar ka jong niat, ya ka ketian ka bat im ka jong. Melapan hapi ke mana na peneng ban bigi kulis prai terang. Mela kedia eu pujung me harut jo ka duriau Galilea. Mela ai hidup Kristus. Mela ni terang bat seliang. Ya ketian ka bat im. Kerkuyangi hak di kesan. Wan jingo kerpang ya ka balang ka joma sasisian pat. Ka balang ke jome hang ne hal-hal terbok. Kerteng ke jong turai balong pen im e jong Jesus Christ. Ni pan bat uai. Amen. Kajing itu, kajing tip, kajing mat, bat kajing shem, yau Jesus Christ. Ning kong ning syap, tongin ya sedang, nagikpa jong kabalang presbyterian jongi, hangtay hari Wales. Kum kabalang hari kasi jantia ribhoy rilengam kapang syatay lamingi jong kari India. But ka Presbyterian Church of India hi baro kawe ngakwa ban pen kenmau hagan kesngi bangi day kikun jong kari Bible. Ngidei kikun jong kari Bible. Om day tang kari Bible kabalaja. Hakis pak snem kat kendai spa anriu. Kat kendai spa san pun riu. Ne ar hajar riu. Kabalaja hapdeng jongi. Tenrei. Nadu basdanghi. Jong ka Welsh Calvinistic Methodist hari Wales. Ngidei kiso jong kari Bible. Ka Presbyterian Church of Wales. Sakaway na ka kerteng ke jong ka baki pendon kam hadu menta ka dairu ka Welsh Calvinistic Methodist. But ngi kum ka balang Presbyterian hari India, ka Presbyterian Church of India ngide kikun. Jong ka balang Presbyterian nari Wales. Ngakwa ban penken mau namar kata. Ya gilaingut kikpa. Jongka Welsh Calvinistic Methodist. Kibalayo mat dasisya. Ya kari Bible. Jongka jeng itu. Kajeng tip. Kajeng mat. Bat kajeng shem. Yau Jesus Christ. Ngin namanya keren shibun. Ngin dia keren tiak tang kendiat. Ngakwa ban syem ya kilaingut. Uban nengkong uday uhawel haris. Kiran sibun ladang ya kiran syapang jeng tenrengan syukedau tang iway bat arteli mdon por ban ya kiran sibun. Ngakwa ban kedau tang ya kan kaway bakata kalong. Badai haus nem kat nyaus pa laipusan. Baulayo ya kari Bible jong kajeng itu kajeng tip kajeng mat bat kajeng shem ya u Jesus Christ ublay ulawan ban jengo ya kajeng im kajeng day hau bnai match jong kasnem kat nyaus pa laipusan hadin baulas ngap ya kajeng yalap kakubor nai Reverend Price Davis hakasngi utrai ka Sunday haswa jong ka Easter Sunday. Bat ngan bu ya kani kaba utohi uhawel haris
ngalawat igi jing tho ki bede syapang jong ukat to kan ne ban nga syam me kini ki kentien ki ba u hawel haris u tho hi dalade u ong kum ne larabu e ka tin khasi jongi u ong haga wei kasngi kat bangadang duai ngalayo sngew ya ka jing khot ka bajur ban ai ki lut no yala de how try hooi ngaladon haka jingyale ka bajur ban la ban IT namar ngaladai ban du no ya ka jing em ka ba light loy jonga ngan om long try shu ya la ka mon ne ya ka bor ka jonga Henry hadin jong ka jingyale ka bajur ngalala ban jit janai yau try kum ka benta bapura jonga namar ngala itu ngala tip ngala mat ngala shem yau try jonga badai haka kat praterik jongjun baula yo mat ya ka bor ka jeng trei ka bapla ka jong try ban nga iye ban pule ki jong tho ke jong u tho shu shu kum ne waris wong hakapor jong ka jing duai bari jonga ka do nut jonga kala kum ka bting hakading jong ka jing e ka jong ublei unong pen em u jonga ngalamat om tang ya ka jing e ka jing sok Henry ya ka jing kwa jur ban syong tang bat utrai ngalayam haka jing jeliu jong ka do nut jonga bat ngalapla blay ngadai ukun ujong ne mela e yang bat mela yo sngew yang mentang ngalahun ai no anga ya ka bor ka jong me bat ngan but ya me lengba jong ka ding bat ka bat ubu shu shu ikini kikentien day ka jing isnei lengba ka snam uji sukris kabala ai hanga ya ka jing mut bashisha jong ki ai baro haga jengim day kajing isen ay leng bakas na mu Jesu Christ kabala ay hanga ya kajing mut basisha jong ki ay baro ha kajing em ulayap haka arpuay terik ujulay kat nyaw spa nyaw pulay bat latep yu hatalgat bat kabasong kemen baniyat ho ba ya kamet kajong howel haris latep yu ha altar rails kabamut hapo jong ka pulpit latep ya kamet kajong howel haris hatalgat tau de way pa jong ka balang kajongi hari wheels ubaar ubangan kedaw lengkot uday Daniel Rowlands ngan ong tangkat ni siya pangjong ni badai ha uju usnem kat nyaws pa laipusan uju usnem bat uhawel haris ba ulayo ya ka revival jong kajing itu kajing tip kajing mat bat kajing shem ya u Jesu Christ ublay ulawan ban jingo eu lengba jong Griffith Jones jong ka tlandoror hakasnem kat nyaws pa laipusan ban ngi iye ban tip siya pang jong u bahadin jong kata ula kelalong unong yalap ubakraubor ula penlong ya katlang ito kaway na ki jaka ki basa jingkan mau kum ka center jong ka Calvinistic Methodism hangte
Harry Wales. Kumunong yalap uba crowbor. Hakapasdang jong ki sermon ke jong u. Ka jing yalap ka bau syat yalap kalalong syapang ka jing bisyar ka jong belai. Hakapasdang. Tenrai suki u Roland u kampen let jeng mut. Haki senam ki bahadian, bat kam hadian. Haki jeng yelap ki jeng u. Syapang ka jeng penem ka jong belai. U banjur. Ya ka jeng penem ka jong belai. Lengba ka diang pena ka jong uji sukres. Bat ka way na ki best known sermons. Ka way na ki sermon ki bapau ba ki jong Roland kilong. Kasur jong unong siuspa. Kakubor kabaukren. The Redeemer's voice. Kasur jong unong siuspa. Bat ngasmo kemen banyatu. Bakaladon kaway ke jingjia kabalayatu enga. Kato kat nepor ngalayo ekalat bandon hangtei Harry Wales. Bat layat hu yang hang tei bagaladon ka way ke jingja ke pesak jingkan mau bat u Roland bakata kalong haka way na ki jingya sang patba ka bahe haka ta ka jingya sang kalanang yat bat kalapoy ka benta jong ka jingya lap ya ka ketien ka jong belai. Kipat runget, baro kilaya up, bat kilaya terang dik yau Rolands, baun aino, ia kajing keren, kajing lap kajing u. Kaladai kapor ban keren, tenrei u Rolands, umpat wan mi, umpat yang haka pulpit kajing u. Kaddo, namar baula kamslem, umpat poi lano ru. Kinong yalam jong kata jingeseng kilalai wat ya u. Banda ba kilalai wat ya u. Kilai shem ba udon harvestry jong kayeng mane. Bat hangta kilai saki kilai yoi. Ba ula dwai. Ula dem bat ula yasat bat ublay. Uang ya kedikikintien u Roland. Wong belai. Lemda me ayang aya ke kubor ka jong me nganam lek. I will not go. I will not go. I will not go. Belai. Lemda me ayang aya ke kubor ka jong me nganam lek. Laisian wong. I will not go. I will not go. I will not go. Utaw de Rolands. Uway na kikpa jong ka balang ke jongi. Harry Wales. Hagita kipor. Ulayap haga kat nriw trik jong benai Oktober. Kasnem kat nyaus pa kendai po. Bat la tep u hat lange to. Haga arpo trik jong Oktober. Kasnem kat nyaus pa kendai po hi. Ubalai. Ubang aku ban kedau hakan kapor. Ulong William Williams Pantiselin. Yau ni lakeng labu ya u hakatup jong genong tok bakrau jong Harry Wales. Bat latip ya u kumunong tok poetry. Bat unong tok pros. Ladang ilait haka National Library ke jongki hang tei ha United Kingdom. Ngin syem bala red ya Williams. Kumu way na ki great literary figures. Jongka Wales. Kumu nong tok poetry. Bat nong tok pros. Kabakam hakmat syuk kalong. Bala tip ya u. Kumuway na kinong tok jingruay. Bakong san Harry Wales. Welsh premier hymnist.
Hagapasdang jong kajing nyait lenti jong ulayatu. Ba ulamut ban leit pule medicine hakajing sisya. Ban leit pule medicine. Hendrai kasur. Kaba umla syuk ban ong em. Kala pen keladur ya u. Haus nem kat nyau spa lai penyau. But day hakajing elap. Kajong revivalist. Hawel haris. Uto bang ia keren mene bau belai ulawan ban jengo ia ka jengem ka jong u kat bau hawal haris hakatu ka ying mene ka bang keren mene hatal gat na pelau jong ka ying gane ka usam ia ka kubor jong ka jengelap uong William Pantisilin uthohi uong kumne uong ngalayos ngeu ya kasur basawa jam ka jong ublay lakat upertat the thunder of God ngalayos ngeu ya kasur ka baklantam jong ka benang bat ngalaong hoy try pendon kam yanga ulah kelalong unong thok poetry unong thok prose bat ka bakam kerpang kalong kumu nong tho bat unong thau jingruai dei mo u bala tho ya ka first part jong ka hallelujah ka collection of hymns hangtei hari wales bat ka way na ki jingruai ki ba pau ba ki bala tho da u Williams ka dei ka to ka jingruai lam yanga atrai Jehovah kabalarwai hakatiun jong ka CWM Ronda daw John Hughes badai mo ubayo yakanam the sweet songster of Wales usimpa simsong batiang jong kari Wales ladaw David ulalong the sweet psalmist of Israel Williams ulalong the sweet songster of Wales. Ulayap, haka katway terik jong January kasnem kat nyospa kendai puway hangte hapante selen. Ka revival jong kajing itu, kajing tip, kajing mat, bat kajing shem, yau Jesus Christ. Ninya poi siya kabenta kabaar jong ka kubor. Ninya pet yaki katto kat nengut kibriu. Haka kitab kabatamay pat ka New Testament. Kibala long kibriu. Kibala yakendu. Kibala tip. Kibala itu. Kibala mat. Kibala shem. Ya uji su Christ. Tongin sedang nakakemi ke jong u kakemi ke jong Jisu kam Mary ini keren tang lengkot haka Mary kakemi ke jong Jisu haka kala day ka revival jong ka jingle bat ka jing sakhi hadin bakal tip yau try Jisu. Kari Bible jong kajing le bat kajing sakhi. Hadin bakala tip yelau jong kun. Ban syukdaw kameri kum kakmi. Nadu basdang hi jong ki ai baro kala tip yau Jisu. Nadu basdang hi bakala pun yau ta uklung kalatip uday uay namaru angel utray ulawan ban mi pau haka bau neu kelung bapapun uday ukun ublay Messiah Emmanuel bat ka kerteng ka jong kandai Jisu ka Mary hadin kajing yat lenti jong kajing artatien
Kajing yat lenti jong kajing jaumat kajing em. Kajing yat lenti jong kajing dok jeng kerdu. Kalenti kapa jengai syadu Bethlehem. Kajing long rangli hasem jong jemrat mdon jaka. Kajing syak tuet. Kajing syak betong hau Herod. Hadin kajing long poi wir poi hap hai Egypt kat to kan por ki long refugee ki migrant hai Egypt babe u Herod hadin bakila syongsa han Nazareth bau Jisu ula kena bat ulasan kameri kum kakmi kabatip ya kajing shisha uei une ukun jongka haka jengkua aga jongka kalakua baun penpau perteno ilade kum ukun jongblei umesaya dagi kamba ki jongu dagi jeng hikai ki jongu hakana Galilaya namar kata haga jeng kawai yato syong kurim habalalut kawan kameri kamsyum la laksyu bansyu sngap kamsyum la suksyu bansyu syong bat kamsyum la hun bansyu ya benyau haga jing le ran jong kata kayeng balalut kawan kalalet syarokun Nambar kate katip syai halade bau dewe une. Wala babon kim tip mereka kemi katip uai une. Bat kalakua ban sakhino ya ka identity basisya jong u. Bat ya ka ei ka ba ulala ban le. Kameri namar katakan le syau Jisu. Ka ongkun Kim Don Wanshu. Hakmat jong gibreu, namar baya pun breu. Jubab Jisu ngadon kamayu bat pa ko ke breu. Ngadon kamayu bat pa. Den rei syarut kendiat nganganget kumne. Syarut kendiat Jisu ong ye kini kentien ong Mei. Kapor jonga kampat boy. Kapor jonga kampat boy. Badai kamari kabalait pan ong haki syakri barok ki bapen biang wan hakatu ka jing kawai syong kurim dei maka ka boong. Ya ka ei ka bau neu breu ong ya pi lebet. Wat bu jeng keli wat artatin. Wat ong kumno ru. Ya ka ei ka bau neu breu ong lebet. Kari Bible. Kajing wan jengok, kajing tip kajong kayu belai. Kari Bible jong kajing ngek. Kajing le. Bat kajing saki. Om tang man syutip. Henreka kalah kuat. Baun le no. Begini saki no. Kumubreu. Uba kari Bible. Kalah syong teli. Kabaar. Tong ini pet ya ka kentai nong Samaria a Samaritan woman. Kari Bible jong kajing itu kajing mat bat kajing Shem yau Jesus Christ. Hakabaya day bat kane ngasngo bon ong. Bakade kari Bible jong kalenti kabat temai. Kari Bible jong kalenti kabat temai. Tien kajong belai kaya tu. Bakane kajeng ja kala ja hakasinong sikar has Samaria kala ja hakapukri jong Jacob but day kane kakentai ngino mikran sibon ngikran tangin imat day kane kabriu kabalaong ngampat jo ya kendo Ngampat julap, ngampat jusem menoru ya ubakat uneu brio. Ngampat jusem
Uday ujiw. Uwan keren yang akan nung Samaria. Namarah kata kapuar ki jiw bat ki Samaria kim juya lok. Kim juya jan. Kia jengai. Ujiw. Uwan keren yang akan nung Samaria. Nalor kata. Uwan keren yang akan taibriw. Mjuk hamdon bakren. Na pedeng jong kirabai. Bat mlong. Namar ki breu ki pek da kumway pat. Ladaya keren berki kentay breu. Bat wat ki senran ke jong try jisuah ketu ke jeng jala dangi pule. Wat ki senran jong ukila kendit. Ba uya keren bat ka kentay breu. Ki kendit ki senran. Haba ki wat jeng bam. Uya keren bat nu. Uneu try. Nang ta kapor kabauan keren ru. Kalong siteng sengi. 8 hours. Hamar kabahan riu baje. Ong kaktin ka jong belai. Kabamut kakenta kabahan riu. Kibabunte ki syatwantong step. Lane jan miet. Henry kate si tengsni. Ngawan kan ne poruan keren ya nga. Bat bakam la syu ban ong dak may pat kalalong. Une. Ubat tip lut yang na dong syadong. Uwan keren ya nga. Uya tu baru tiblut yang don ka ru ka bangala ban buri na kala penkut halade kalong une uday umesaya ngalamat ngalasem daladehi menta ketian gajong belai kaya tu kala ino yau kiu hang tahi kala ino ayaw kiu hang tahi. Aingu yaw belay panang. Bakala ino ru iya kajing tiang baro. Kala ino iya kajing rit mensiem. Kaongan om tiang syu iya kajing leran. Bat kajing syakte syakum. I will go and tell everyone. Bauday umasaya. Kikentian kebala penkam haka Bible haka nega jingjia kalong. Kajing itu ya kajing IA kajong belai. Lada pala itu ya kajing IA kajong belai. Ong kaketian kajong Kikentian kebala penkam haka nega jingjia kalong. Kajing sngong tu ya kajing mayan. Ngasung tu bau long unong ya tu lupa. Kikentian kebala penon kamhang ne kalong kajing tip yo mesaya na tip bo mesaya wan nang ta kajing kmi yo jisu to ale to kmi yo breu ubalaya tu hanga ya ki baro kane ka Samaritan woman ka ong hato ngidang la ban ong ba umday mesaya ngalamat, ngalasem, ngalapdiang, ula penihanga, ngalasuto. Ngini apuay, siyaw sol jong ka Tarsos, ubang ilaseng ya kan nongrim jong ka deka kubor. Kari Bible jong kajing itu, kajing tip, kajing mat. Bat kajing Shem yaw Jesu Christ. Hau kajing wan jengok kajong ublay kari Bible. Kalajya hagalenti sya Damaskus. Kari Bible jong kajing taut mai ya ki baro. Habapai sya usol jong ka Tarsos. Une usol jong ka Tarsos. Ubasisen manway. Ulalong unong penisitom benya ka balang bat ki bangay.
Unong yale persya. Ulalong uriu satar, erang, uriu penyar keput, bom don kano gajing sengau. Wat haba ulale ya kano kapasniu. Kam ke apostol kanong bapra kaya tu, bahaka por balentam mau ya Stefan. Te usol ulaya menjur lem ya kajing penyap yau. Don jing sengau ruem. Ki umat kim syim la jau. Ka donut kam syim la sengau senai. Henry kam mensyim bitar kala ing haupol hausol. Ki weite kam apostol kaya tu. Kilaya tep ya Stefan. Bat kilaya penlong kajing yambreu kabakrau nakabenta jong u. Henry usol. Ula penjot ya kabalang. Udah lek rong man lagaying. Bat haba ula ringno ya ki breu shenrang bat kentai. Ula aino ya ki syakaying bendi. Kam apostol kanong paprakat kot kabaar bat kabalai. Une udah tau sol jong ka Tarsas. Henry haka lenti sya Damaskus. Ula ya kendu ya kabor. Kaba umlasyu ban yakun persya. Kabor kaba klantam hang ne hapertai. Henry kaba dap. Da kajing iet bat kajing isnai. Kat ba udang persat haka jing berngam. Kat ba udang persat. Bangan laik ban penyap lut. Yakin nongbut. Kisen ran kejong try jisu. Kat bau dang lek ula poi hajan Damaskus. Kendet ong kaktien ka jong belai. Lateng shine lep saudong ya u kajing shine na beneng. A light from heaven flashed ong ka New Revised Standard Version jong ka English Bible. Ula kelon kram hamadan fell to the ground. Ulayok sengau ya kaktien kabaong hau. Sol. Balay. Me pensyutam ben yang Sol. Balay. Me pensyutam ben yang Kaktien kajong balay ka record kum ne exact words. Ute ulaong. Melong uay atray. Kajubab kabaulayok kalong. Ngalong ujisu. Ya uba me pensyutam ben. Sol. Kalong kaba ya me ban kenjat persya ya gideng tendong. Tian gajong pelai kaya tu. Baula kenyo. Baro sirniang. Ula sengau mayan. Baru deban ong ya kitu kikentian atrai. Ayu memon yang banle. Kita kibalai rengkat batu kilayang. Klem nang krenshu. Ke new RSV geong stood speechless. They stood speechless. Kilayo sengau ya ke jing sawa. Henry Kim dayo yanuru. Usol. Kumubreu ubom jutip ya ki umat. Ulayam. Hoy. Sisin menway ulalong ubreu ubadap da kajing sarong namar ka ikhtiar ka kerdan bat kajing stat ka baudon. Henry hakata kalenti ladongak ya u. Bom jutip ya kajing penrit kajing penapo uladam krup. Bat hadin jong kani. Kum ubreu ubom jutip ya kajing bom don ulala ban ong ngam don hang ne hapertai ka ka bangadon kalong tang kajing ka jong blai ubom jutip ya kajing long le no jong ki baro ula dai ban ong ngala nyau senrum lut menta ngam don
Day tang ka jing ai ka jong belai ka bangadon kam bat kata kalabiang yang bat uong yang ban im ka long Christ bat ban yap ka jing mentoy ula loit ula lau ula kenterlut ya ka jing thala baro ki bola yo bat menta uong ngawat ngakwa tang ya ka jing shisha ka pakan la kabadon tang ha uji su Christ hadian jong kane ka jing itu ka jing tip ka jing mat ka jing syam yu Jesus Christ ulah kelalong pat ubreu ubatamai aingu yu blai kane ka ribai baliu ka jing wan jungo ka jong blai bat hadian jong kane hoot ulah syak betong haka pertai ke basun tenre uong mentang ngakemen how try ngakemen haka jing syak jonga wat hapdeng ki jing ki jing le ki jing tenju bat hang ne haka city seki Filipi uong bangan itu ya bat ya ka bor ka jing mi pat ka jing kit khot ka bashadian ki ong kum ne jo kan ka khot nga klem pule mene ka ong kum ne kit khot ka bashadian bat ya ka jing ya selok ka jing sya jong habala pensriem yang ha ka jing yap jong wa tho sya ka balang ha Filipi banya tu ya ka bor bamayan ka bor bapela the secret wonder walking par jong kajing itu yau Jesus Christ kabalang ha Filipi kalau dai ban yang ha breng sibun kijing kijing le bagi jing pensyoy upol ula bu upol ula ai upen kan mau haki ya kabor jong kajing trai ke bapela jong Christ kaba mauhi ulama dalade kaddu ngan penkut ia kan ka kubor hagi senran ki jong trai jisu kamat ka kaddu jong ka kubor ngini pe ia ki senran ki jong trai jisu bat sya enga bangan ong kumne kari Bible bapura jong kajing itu yau Jesus Christ bat ya kabor jong kajing mi pat jong ngen yo ishna haki senran ki jong trai jisuhi nga iet pan kren syapang ki senran ki jong trai jisu so iet ban pule syapang trai ki senran ki jong bau try ulah kot ya ki ujiet utrai kim tay ba jiet maki uang ngajiet manga ya pi pibim te uang ngajiet manga ya pi kila ya kendo yo kila yat kila yeng kila bam kila dilang kila syong kila sak batu kila yo ida lagi jong kikmat kila yo sngeu de lagi jong kiskor kila mat halaga dok nut kila syam ya kumba ulang bar kisen rante kila sakihi dalade ya ki baro ngajus muit ban perkhat syapang jongki hoot kaladon kapor bakim pat syai bahaya ki baro kaladon kapur bakila artatin kaladon kapur bakila snoutlot kaladon kapur bakila deko kaladon kapur bakila sange sipor kaladon kapur bakila syapting kila ya ritmen sim kila ya hair serngeu kaladon kapur bakila mut paniken randino mlang barkala don kapor ong kaktian ka jong blay bakila ya sakma hiru hala kalenti baru try ru habang ipule kaktian ka jong blay
Utrai ru ula kubur. Ula tip hai ya kata. Bakam day ke basuk ya pi ke senran jonga. Ini iya kata ki kentien ki bakat du jong u haka kamera ke bahaneng ke ba ulaong bangala duai jur na ke benta jong pi. Ngala duai jur na ke benta jong pi. Ula duai jur syala ukpa balabu rekod dau yonis hakalenong ke bakat nyo. Ki kato kat ne ki kentien ke trai jisu duai uong kalong kumne. Ngaduai na ke benta jong ki kopa. Kita kiba mela ai hanga na baki long ki jong me ngam duai bemen shimno yaki na kata ka pertai henry bemen sumar yaki na bomman kim long na ka jong ka pertai kumbanga ngam long na ka jong ka pertai topen kentang yaki na ka jeng shisha nga iek ban pule ka NRSV kaka translate kumne. Sanctify them in the truth. Kata ka jing duai ka jong trai Yesu. Barngaya tu hok ya pi. Banga iye palat banyak keren. Ya ka Good Friday, bat ka Easter Sunday. Kabor ka jing mipat ka jong trai. Hadin kajing yat lenti leng baka eryong erngit. Hadin kajing yat lenti leng baka jing artatin. Hadin udak jingkeli ubahe ba nle kumno syano on poi. Syano ni pai syano ni lechu. Hadin jong kajing syayong kajing dongan ka beneng bat ka kendau. Hapdeng jong kajing kutlat. Hadin jong ki umat ki batut. Hadin jong kajing red mensim. Kajing ting, kajing smik. Bat kane kajing jak burom ke balap-balap. Habayat syarum syanem. Jong ki surok jong ka Jerusalem. Ka Galilea, ka Judea. Bat kumta terter. Ki senran ki jong utrai. Marsen yok sngeu ya ke kubur. Bau trai ulam mipat. Kajing kemen kalau betai. Kajing kemen kalau betai. Kabor kalau wanpat. Karang karem kalau daiban pethi. Bat kajing kemen kalau long bom jukut. Bloit kilayami madan. Ban penyeng ya lama kajong uji sukrist. Kilami no na kajing ngosi kajing kuslai. Kila no na kajing du jeng kermen bar kajing sayong. Ki ktang, ki umat baktang jong kajing pat donut. Kila long ki umat batiang jong kabor. Ki umat batiang jong kajing kermen. Bat kajing kemen bom la batai. Bat sngap ngan kedawi kan dekawai. Bat kabas kem bat kabarat ba su kalong ba kilaya yang rangba hadu kebekut kilaya yang rangba hadu bekut pejagi pule sepang jongki hadin juga Good Friday bat ka Easter Sunday manusia badang la ban set ya ke suntur jugi senran. Dagai ban set ya ke suntur jugi senran. Dau kuli, dau pistol, dau mau, daka ding, daka Pidang la ban set ya ke suntur jugi senran. Manusia badang la ban pensanga yagi. Manusia badang la ban penting pensmit yagi. Kem artatin. Kim kenrandin, Kim ting, but Kim salia syuhi. Wan kat bawan, ja kat baja, tole kat bapile, pen om la syu yangi ong kisnran. Kilaya yang rangba, hadu bakut. Bat para bangit ba iya jonga, pila jikeli ne em ya kanega jingkeli.
balai bakila yang rangba haduk bekut. Balai kila yang rangba haduk bekut. Para bangai pa iya jong kila yang rangba haduk bekut. Namar kadai kajing sisa. Namar kadai kajing sisa. Nyen yang haduk bekut. Namar kadai kajing sisa. Kane kadai kajing sisa prabangai pe jong ka Good Friday. Bat ka Easter Sunday. Bat lok ba iya jong hakane kajing seng. Kila yang rangba haduk bekut namar. Kila itu pura ya utrai. Bat ya kabor kajing mi pat jong u. Kumbala kadau mene. Ya kajing im. Kajing nyai lenti. Bat kajing sisya kajong utrai Jesu. Kila yo i lagi jong hikmat. Kila yo sneu lagi jong skor. Kila tip hidalade. Kila syam hidalade. Bat kila mat hidalade. Te mano syukeng. Bandang penyo ya kira kumway pat. Mano syuk bandang penyo ya kira kumway pat. Kiway te kila bandang o. Kibriu ki yatu yang i. Baki yo kumta. Kiway kila bandang kumta. Henry ki senran te giong em. Ngite ngiyo daki kemat lajong. Ngi daki kemat lajong ang ki senran. Manosyu badang la ban pensngeu ya ki da kumway pat. Ki weite ki la ban ong o. Ki briu ki yatu yangi baki asngeu kumta. Ong ki senran. Ngiteng iyos ngeu daki skor lajong. Mano syukeng badang lak ban pensutuk ya ki da kumay pat. Ki weite ki lak ban ong o. Ki breu ki pensutuk yangi bakal long kumta. Ong ki senran ngiteng ngilaya krani baru try. Ngilaya krani baru try. Bari ngila skutu. Kamut ayu umut kumno. Ngilaya krani baru try. Berki kentien gajong kisenran haduk kabakut kalong. Haduk kabakut. Ngin yang halor jong kene kajing sisya. Syaduk bakut jong ka pertai ngin lek. Pilak ban penyap ya kamet. Dan rai pinom la ban penyap. Ya kamen siam kejongi. Namar kadai kajing sisya. Ladangi pulai kajing yap jegi senran. Dagi tradition giba per bay tu yangi. Pek ya kajing yap jegi senran. Kajing yap jongki kamdei ke bamulu malah. Fierce, shirkai, gruesome, deadliest. Kisenran ke jong try Jesu don kiba syak penshitom bat kiba yap haga white lam. Don kiba yap hausum, don kiba yap haga kurat, don kiba yap haga deng pena dan markong pong bat haga dur jong X. Don kiba syak penshitom haga tenam. Don kiba syak lentemau, don kiba syak penhap najrong, bat don kiba syak kok sni imru, syak kok sni imru. Henry manu balak ban pensange eki senran. Mengabat na pingi yo eki nega gospel hatom day namar bagi senran gila yang hadu bekut. Hadu bekut kisenran giyang. Kiawan na pensange yang i. Kadai ka jing sisya jong ka gospel ka jong belai. Hasla jong nega kendau. Prabangai pa iye haka nega janmet ban poi siya ka jing penkut. Hakane kajing eseng ngilaya kerennya ke revival jong kajing itu kajing tip kajing mat kajing syam Yesus Kristus kilaingut kikpa jong ka Welsh Calvinistic Methodist revival ngilaya kerennya ka kemi kajong Jesu ka contain nong Samaria usol jong ka Tarsus
Banilaya keren syapang kisenran ki jong utrai jisu. Jing penkut kebanginya penkut akan ikajing ya seng kalong. Tongin ya duai hau belai. Bau belai unya rapru yang akan ikasngi. Bangiru ngin yo mat ya kane kajing wan jengo kajong belai. Kajing wan jengo kajong belai kari Bible. Baka donut ka jong akan umno kum ka peting haka ding jong ka jing ka jong ublay unong penim jonga nyan mat ya ka jing ka jing suk bat ka jing kwa bajur ban syong no tang bat ukris ngan yam haka jing jelew jong ka donut jong abat ngan pla blay ngadai ukun jong me mela yang mela yos ngeu yang mentang lahun I know hanga ya kabor jong me bat ngan but ya me ngan syam no ngan ya kenduk no ya ke jemut ka basisha jong ki baro ngien ya ong lang kumba ong uhawel haris kari Bible ka bangiru ngin ong blay ngan nomi nagane ka jaka ngan nomi nagane ka yeng nganom don hajung tray lemdang ayo mat ya kabor ka jong me nganom lay lemdang ayo mat ya kabor ka jong me ngadon kam ya kabor ka jong me hakalentia jonga hapdang jong ka jing pang jing sitam hapdang jong ka jing bat ka jing ya le u Daniel Rowlands nengin ya kendu ya ulay bat Williams kajing wan jengok kajong blay bau pertat jong blay kasur ka klantam jong ka peneng kan penlong ya kajing jonga kum kajing ruai ka bas ngau tenat hakipur baro ban nginya tuai hakan kajing seng blay ai hangi ya kajing wan jengok kajong me kari Bible jong kajing le bat kajing saki hadin bangila tip ya me kari Bible jong kalenti ka batamai ka Mary ka kemi jong uber ka kenpay nong Samaria hoy kari Bible jong ka jing itu jing tip jing mat jing syam yo Jesus Christ kari Bible jong kalenti sa Damascus kari Bible jong ka jing taut mai ya ki bara but hoy kadu kari Bible bapura jong ka jing itu yau Jesus Christ badia ka bor ka jing lipat jong kum kisnran kiba iet ki jong bangan syong no pan kut ikan ka kubor kan ka jing seng prabngai ba iet ka ka jing seng jong ka jing wan jungo ka jong blai baga jing seng re Bible ka ka jing wan jungo ka jong blai ban taut mai ban teipat, ban peniok pat, ban maramat, ban sop, ban spany, ban loit, ban lau, ban penlait loit, ban sius pak, ban map yang ini. Blaywan ban kirsutia, blaywan ban keli, blaywan ban penbek yang ini, blaywan ban penkot, ban pencia yang ini. Wan ban ai buit ai bor, wan ban nyerap, wan ban penla, ega jing bom la jongi. Ban hakane ke jing wan ya kendu ke jong blay. Kadai ke jing kwa aru ke jong yang ini. Bangin syem ya ka sinjam haka jing bangin syem ya ka sinjam jong ka jing ka sinjam jong ka lenti ka batamai ka sinjam ka bakordor bat ka sinjam ka basisha ka jingwan jingok ka jong blay ka bangin laban IT lut no hau ya ki baro ki bangi ngidon ngaduai pan ngiduai na markata bablay unya rap ini. Mengin laban ya kendu ya ukum ki long yeng long sem. Bablay un syem yang ini. Mengin laban ya kendu na ya usyimat. Kasyong tang hangi langi kloy na emban ong try ya rap yang Bablay un ya kendu yang ini. Kumbangi long hakajaka kabangi ngidon. Prabangit ba iit ladang ila hakan ikajing seng. Lada kakentay nong Samaria ong try melatip lut yang ngir ngin ong try melatip lut yang
Sol jinga starsos rong trai ayu memon ni ngaban le. Ngini ong ru hakan ni jinga seng. Kum kesenran ke jong trai Jesu ki balik kendu marmet baru trai. Ki bala mat bat ki bala syam bat ki bala tip hayo u ki ong trai. Ngini ong trai. Melong ka jing shisha. Bat ngin nom kenrandin nakane ka jing shisha. Dalilai. Ublay un kerku nakabenta kaburom ke jong u. Amen. Ngini doai. Blay melawan jingo melawan ikendu. Yo Howelaris, Daniel Rowland, William Williams. Melawan bani kendu. Melapan i bahkan hak ban saki. Bahkan ya tu bahkan tip no bahkan pelano ban long ka saki. Jika kami ke jume kameri. Balai melawan ban pen iya ka lenti ka tamai ka kantai nong Samaria. Balai melawan ban tau tamai. Ya ka jungem ka jong soal jong ka Tarsus. Balai kat notam kisnran ki jong me. Kila yetu ya me. Kila mat ya me. Bernyanyi ya me badai ling ba jong ki. Bangilong kumne kumayilong namar kila yang rangpa haduk bekut. Bang manga pat menghiru nginyo ketika gospel. Trajisu mela jengok eki mel aibor eki. Bami kuaru keme. Bamen jengok yang menjengok yang iwei pe iwei. Akan eki jengsen. Jengok eki mensim ke bekordor akan eki jengsen. Ayah ke bor ke betul. Ayah ki bagi laban siam ni ke senjam ke jengem. Ke lenti ke betul mai. Ke jembut ke betul mai. Ke lenti ke bed. Ke kui ke long yeng ke long sem oblai. Ke long yeng long sem kin yo mat no. Ya ke jeng scam ke jeng yane ke jeng esha. Apa deng shibur ke jeng. Blai kat lotam. Jengo ika balang ke cumai hangan halat talobo. Bakana melong om tang kabalang ka baitenat. Kabalang kabadon kanam. Kabalang kabadon. Habang ipet tiki kemat ki bakin jepri ringadwa ya belai. Bakan long kabalang kabadon ya kabor ke cumai. Kabor ke jong mensi bakoy. Pat hadu bekut kabalang lat talobo kan jeng. Mansaki ya ke jing shisha ke jume shimingi kumailong sa sisimpat patau tamai ni akan negeri Bible leng bau turai bau nong pen imba icungi uji Yesus Kristus ngipan bat ngiduai